Susuai atau purimanan Torimo Dato sinjuala Kada ketemu Haruson dihon Haruson dihon No gitambalut Yesus kasasarit korongo memodui Asoko irat sinundaw kadang ketemu Yesus nason dihon Kosorok toko dinangaantakan Korwong ginaw ilpong sara Kada katomo haroison dihon Haroison dihon Dogi tambalut Yesus kasasarit korongo memoduli Aisoko iran si benong kadang ketemu Yesus nason dihon Haroson dihon Dogi tambalut Yesus kasasarit korongo memoduli Aisoko iran si menunda kadang ketemu Yesus nason dihon Aisoko si menunda kadang ketemu Yesus nason dihon kada ketemu sendiri di Yesus Kano umisisa takad isang samayang kinarahingan isang kerajaan surga kung si kau tu kaswaban na bayno insan pod kapag yang payahay maya ditit kay armin susuwab kung si kau dat sa kadungnog isambot kano pakagwihay do kasiwat dat magyampay maya iti sambayang misusuwab iti miyampay dahad iswangot kay sisan do pagindalanan dat mabaktian iti bisambot osondot ako mayon tamodon iti pelajaran na kasuaban na bayno tinasambayang dahi sungaran Tuhan Yesus amen. Kaya osanong kasuabon kumadati do insanan pengkurat tabar di bayno haranang kud awal na pasik awal pa masambalangas-balangas sa hilag grupot WhatsApp kita ko hiki. Kung si kau tu hara kasari po at kasiwatan natin alumis miyampad iswangot kay si sanity. Mentok dah sendiri nga lebih kurang ka 80% sa ginatanduli at kagarason. Nga iti natit atiliti bagi
Pia nga sumonsog. Nga irene nuridi papisah kasarian dati sumonsog to kad rumikot kumakinarahingan. Minsan mo kumakinarahingan ki. Sumon. Kasuhayan di buat piagalan na pa dati itit dom pamagunanam kinarahingan ki. Akunan ko diha sandiri ba. Saya da hari kata hari Sabat. Ahuyan nanda di hari Jumaat. Nanda ko ngay kasambayang. Ahuyan ka. Ano may sambayang ahuyan giya ki. Nahundol. Nga sa ninarod. Sa ninarod ano mo ta daw? Ay ahundol. Mantad mimpo na po hari Minggu ki. Di som hari Jumaat ay ahundol. Ori ko to hari Sabat nga ahundol ako ka. Iho nga iya, diho ko ibo. Ori ko to hari Jumaat ki kapuri manda ahuyan. Mantad ako ahuyan dim. Nando ko sa gumay sambayang ang gagalaw tulo nga. Aya ang gagalahan ako tulubay no ka. Kukulan to mo daw ko. Nga inapay kasuayan nga mantad pod hari Ahad, hari Minggu gi. So ninarod no mata daw. Di kita daw kumaraja hay ahuyan. Karikot tendo di hari Sabat nga ahuyan gi. Iti na nga cabaran takatid sebagai pananud kinurahingan mo. Rumihat ako tid beristirahat gagyadi kan lagi. Iri na nga alasan. Kukulan ka nga akon ka iyakot ba? Akon ka iyakot. Mamimpin sekolah Sabat. Suay tulo. Suay padandan ay aku kulan ako iho dari kut bahidi ka. Haradada po na yan. Bagi. Jadi ilang nga cabarani nga dati. Itsarhon pakapiyam. Ono mo ta daw kumaraja. Alimo ta daw gi. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumaat. Ay monong kuhuyan. Ori ko tanda hari Sabat nga ahuyan. Ahuyanin dadi hari Sabat. Hari Minggu mimpu nakagod. Ahad, Isnin, Selasa. Ahuyan. Ori ko hari Sabat ahuyan nakagod. Bayang ka nagi sumakit. Ano mo ta daw sumakit. Ori ko hari Sabat nga aya. Ang galahan ako tulo ka. Katalib hari Sabat, hari Minggu. Nakago ang galahan. Ori ko hari Jumaat aya ang galahan ako tulo. So kasuayan ani ki. Tumamaduri ka manapot. Ori ka tinda hari Sabat nga sumakit. Jadi puji Tuhan tu ihati sendiri nga sumonsog. Ihati nga didit malantalan-talan tu. Ilat dila nga apa natanduli ko piya subuh-subuh di hilat DM 1. Takahanan no papapusan ki. Gisam dendo nga morosoro ko katalan na sumunod. Nga nakal kon mati oy ki. Okay, bayan na pa dihom pelajaran pa dati nga how di mo panaw tulisan di siya. Puri mo no intangay no. Ikaw mo yan kecaplah dan lihatlah. May dati puri mo no ki. Iduo pulo manaw panaw bayan no kompuong. Okay. Nga sanong itidigay lo manaw panawlod haron na ba'y copyright. Bilad haron na kapayla nurdi kapaylaan ni dati lo bagi. Iswang Mazmur 38 ayat 34 ayat 8 gisambohopod. Hitinapod buku dati nga minanulis at miagaliti. Untangan nagilad di kitab ko piyagi. Kadang-kadang gat suway-suway lat terjemahan dat sumanulo. Mazmur 34 ayat
8. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah kang kuno po nga it purimonon to ka purimonon. Songkuro nangku kasanangon da kinorohingan. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah kalumaagno itulundat mintirong kumadaw. Podasi na kinarahingan, insana ni tulundaw dit suci, tu amati akurangan itulundaw modasi di siyo. Singa-singa di angamulok, ang garitat Lawson, nga inapay tulun-tulun di magihum bakinarahingan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Oke, may dati intangay. Kecaplah dan lihatlah. Intangay ito ko, sangkuran ko kasanangon da kinarahingan. Mentak na pada kayo, asanang kinarahingan kamo. Iso dati pihulit-hulit to ko, kadadapasan to ko lah. Kasanangon dat kinarahingan dit, timpunan da oporlo dati da purimanan, na pay miyaw to ko, paimpasi. Itinay piguli-guli dati dat paimpasi. Paimpasi to ko, pinuhobo, paingalas to ko po, kinarahingan. Sayrat ori kata timpu dat, open na Swiss ajaib nga dati, napay pinuha ba dati nga gumuli kumakinarahingan. Ay do napati pinuha ba isuang gatinanda tulun, katutukan na pa nga matay na titulun. Jadi, sangkura kasanangon na kinarahingan. Iti nagitinan dati, nga apuri manan dati, mandati, puri mono kacaplah, puri monan dati, intangan tokom sangkura sinanong kinarahingan. Iti nagitinan to ko nga papakitan sangkuran ang kasanangan kinarahingan ko madati. Ikan ni Hab kakita kudit status si anak buah. Apa matu di set tinopasik tu ako di kita komen di siya. Menepata di tamanan dat numan matu kikisay mata hidid iwanan. Iwanan kagibang. Nakurit mata igaman nila kan kung numan kikisay ka. Jadi saya peneritan mato. Iya ti insanan tokot tinga rumah graha gamay mato ki hari kok kito. Nga it ako kita osadu. Hari kok kito nga obuhod osomok. Puji Tuhan tuh kok kito po. Umbalo pagid ako kito ki. Iti mato dati. O sana nga mamuriman dito ang Pinay. Sampon na nuna pamata no, mamanaw ko no. Paingkura to purimanan da ay somato. Ki. Ako kito, no bolaw. Iti mata dati nga, obuli, obisa. Kok kita dito nga sanong, kok kita ima di tangarat. Sanong dadit ang aso nang opo kita gi. Katu. Nga sanong itu kok kita takot hingga tong sanong hingga tangaraat. Kamera da gunawan dati. Paing kuroh pa kahibati kamera gi. Nga ako ino kumbala hara kamera it haragahit pikanday-kanday tangolun di bo. Harane pisaan-saan ginayo ki. Nga harohit yulo anaruhi tadong daw anaru pitalong-talong ay mangijas ki ijasan at yulo niya gala diturupong mo nga iri na pom ijasan pat yulo ki
iti na pamata dati i-commandant ng girisat autofocus tumitik mintang takal ilo nga medyas sa pasandiri kata ko na tagalat ay isay di lo di kat turug-turugo dagiti lo mong ilom isay ay sa di tumitik o man tadi ti mata dati ko ilo takad papisuad isay tulun ay laan takad isay siyo ano tagalom turug-turugo nagid krik 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 oh isiyo hipamaka ay so dati di mintang nga oh isiyo ka mato nagi nga tokoy on sikaw to kano kumakinaringan kinasanongo di siyo kumbala ko di ladat kinatilo mamain ginsok ilan natibikinan datang anak ay ogirat kada ko ngolo pura di pulis poko bongo kumati ginsok di ino po di keep daw nga paguliad di pakujing kakamus man tadi pinongogos guli matiki ongoy ontok kohiti ko itikiray nga sukur kumakinorohingan ino pa ino kontok nga itulo iti akon ko hitid linsang mato no kontok ko pati linsang mato ipi ay tulo nga buli jadi na po ba kilo mato ko tok puji Tuhan to ay hinapogadol lalin sa mata ko halay piad 6 por 10 pumatuhot quality lo ano pa dadi point 10 dadi dilo atiso aya point 10 no patiso susuway mamanaw ko nga mulok katukad iya di osado amila mangintang kat osado ko osomok haro itidahid ay natabok ititiso ganti ay nadidit palsu tuk opinit na sumalakoy nakuro to opinit isisa na palalin sa mata asusa ka mga gad asado ka mo akawas ka asiriba asusa mga ga irima to di ka pipinit di di ka agad akawas ka asiriba puji Tuhan iti mato dati jadi iati ilulumohin nga ngay aya susah nih gadi ti mato kud ako kito ka pira na nahopod taon no akante ka turo na nahopod sa linay do onom nahopod kod kakito katuro nahopod ako di kakito puji Tuhan nakakita sa linay do onom nahopod taon ay mato nagi nga on si kauto ko nagi pinuhobo on si kauto ko mato on si kauto ko tolingo on si kauto ko ikarongo umbala pagid akarongo tina kuno po mamakay no di pangilogod munang kiboros ka na po nga jujur la kadang-kadang tumugod ko tu barasan no nga ka uhatan no nga suwahan no di siya kamo yun manang kiboros ka nga iya di mogod to god tu mamalak gadi ano po nga akarongo kadang-kadang kat mamulaho ko po nga ako nalahawon ngon ko na kang ko may pangama tu arubat na boras no alagot akarongo kasanangan ni titalingo dati nga hiti. Ako kura na din. Talingo na pa dati nga hiti pakilok ka. Hiti tiyan. Hiti pakaw. Haro ba nalipon? Halo. Ka, mga katalingo Hinggo ko. Koko yun. Kinasana nga kinarahingan talingo nga hiti. O di asamok Haro na nga tujuan lang, nakuruto asamok.
Miagal kay tit nipon dati haripiad. Haron no hikigon dila ngay. Inapoy dilay do asaro ko ham. Miagal ka itinopon-ipon. Nga magyalalan isay gulod o udan. Haron no giti did orang ko gi. Isay gulod arangaban irin nga kahay kamanang. Dilahid. Haroy tiyad di. Nga itik won sa kinorahingan apurimanan dati dondogi. Ang mahal mo tilo nipon. Isay do ko na kumbalat mo ipamon sa dinipon dot paluso. Ipotanomon piratiso. Karikat sa ribu katiso idi. Inipon do iman potanomo idi. Umbalo na rin, ay sana na pala nipon dati, potanomon, pero na ribu. Nga, kinasano nga na kinarahingan, nanuanta ko piri. Kasusu, hari kinipon mantad o susugi, nga, itusuay na di kinipon mantad nga haro hima. Ako kuro na gadi, kasusu tanak nga, o sisid, didilo nipon, o sisid mantad. Umbala sumuso. Mga kato. Mga kati susu di tina daw. Paingko ko rakod kakata na susu. Masil-asil. Mandadi tumbo kay tanak nga kasi anani. Tanak nga mongkot nga. Arwalan ko na. Kadang-kadang nga kairak ko gita burus. Kairak tanak. Danga daw, itanak sumuso, danga tuwang ikus. Ini tapak sumuso tatu. Manguruk kau nak Jadi kinasana nga na kinarahingan, iti nagitinan dati nga, puri mo na dati, intangay na dati, onsi kau toko. Kinasana nga di siya. Nipon dati nga sumuni, harot kompokon. Kukuro na rin, numaro na pati nipon, ang anaro nipon dati. Tokoy, mamakay mas nga adi milo. Ang anaro nipon. Puji Tuhan mantado ko sonongon kinurahingan. Kumadati. Nga, itipiatinan dati nga, ragon to ko, Ragon to ko, Jadi isay dit, tokoy, to ko na mati kapyo. Mamatut tati di. Pinatahak ko kinurahingan kumadati. Ragon to ko Iragon dati. Kagumuan na nga. Hiti nagiswang ragon. Hiti saliwan akuri Akuri Mangan sapi lolongon. Tok karodi mangan ansapay. Akurang ti di. Kagumuan na nga. Hiti suang gatinan ragon dati. Suangan dati lisun. Suangan dit karag. Miagal ka karagat tangkayaw. Ita ka nun doong onsom no aragid di. Dugal ki. Kan kuminta lang dugal ka. Itong podos. Tokoy. Iyati no mo. Puri mono no. Puri mono no kasanongon kinarahingan. May no dati intangay. Mantadi di kapuriman to kadad mamiyara to kaptitina kinarahingan. Okay, puji Tuhan. Iti tunturo kaswayan ko na pa nga milak kumilong mo di. Nga narag mo titidihot iti dia. Iyo di burusli. Pong gamon potelo nga morit-ngorit. Mintang takano pa di tayangan burusli tumogod ho wati munda nandod mo nang kisap nga kando nga di. Udi Bruce Lee mo tido. Kinarago na matut ti. Morit-ngorit. Oy, tokoy. Buli dati balakon tumogod nga hade ka. Katood ni tulun dit mintirong man ta daw. Ang taod to ko
mantad ko pangintirungan da kinarahingan, miyagal di kanihab, haray tuhat ko, atumbayan ko ipagilitan po dati, haro pangalaman dati, dat paingkuroh kapiyad na kombal, dat numan uhupay malaikat. Asaro to ko dat nasip po kapiyohoy ka. Nasip po kapiyohoy ka. Asaro to ko tiyad nga, otapot na po kapiyahom, man tadid, pangintirungan dat kinaran. Nadalaan mo si karita. Isay po di na kay loloy. Dat agumo na naigitan. Gagamas, dangol, bulpin, supana, tapoy. Piya nga ay gitan ni si Mono, waig. Nga, sukur po, tumilo, pamingil lagi. Sumakit ako na po, itidiya nga namilo po ang gamon. Tukay. Sumakit, namilo po ang gamon tilo, onsi ko, patuharalongan. O gumay, tulo na ay salongan. Kaputol no, puji Tuhan po kasari. Nunuburus at kay lama bersilat, burusli. Ngon po pasalata at yan, digi. Apakah burus yang panay wasilat ka, burusli kakaya. Katood ni tulundat mintirong, mantada kinarahingan. Aylan dati dat isyo na yung mangintirong kasari dati. Ako na pa ka kinarahingan at momon say walay, siya na tulun. Ako na pa ka kinarahingan at mitamong, dokota, siya na di security mitamong. Iyati na pa ipangintirungan kasari to ka kinarahingan. Inapay asaro takod anuan dot kapagalan nga miya gali lampung tarapik. Pero nalinay datid mangigit karita ay anda dani lampung tarapik tumomo sumilaw rumagang manu takod it miloh na padahom dati na paggiliran dit otomo iho kadaw nga iya dihi. Sayra do korikot ti traffic light, ginawa ko na pa nga. Sanong dad nga mo korikot nga otomo ka. Katalib. Manaw pan, ngam otomo, ngam otomo, tumalib ko, no kano. Kada po silaw. Katalib ko, masilaw na di. Borosan datid ino pa lampong traffic nga, pantamangan kinarahingan. Ako kuranad kadi lampung tarapik pirol na linaid ko pa yung kakatahitid rumagang sumilaw tumomow hapod na taon ko pa yung kakatihiti karita ngay kailah ko na ba din ba sandiri ko na di mangatur ka pisok ka di lampung tarapik pa yung kurot ako kumamang pa karitad magiruruba po isay magulo. Pero na nahapad taon na malib-talib hiri, kapisak ko pa'y lampong, habingong ikasari tang ulun. Pantamangan na kinarahingan ko madati, iyo di no. Dadamat sang impasih to ko, tamangan to kay kinarahingan. Ako kuro na din kadi kinarahingan om, tok, Eldo Edson, 52 tahun ko na di tamangan ko. Bay no, sandiri ko na di mantamong kat tinano sandiri ka. Tok obaling kahang to mati Tokoy, puji Tuhan pantaman kinorengan kumadati. Tokoy opurimanan nga mantadi ti pinuhobot tahakon kinorengan kumadati. Iti nga papakito dat isiriba tako pakasarid pangintirungan na kinorengan. Nailandi umur jam 5 na mati kasi ako niyab. Jadi kada tako na pangasol nakura ko gati Tuhan tu ano tamangan ka. Sumakit to ko no. Nandi kinarahingan man tamang doho ka. Tamangan to kay nga man tadit itit
kapalidan na pamagunan, ilo na sabab pa kapurim agumo tapurim manan dati. Tamparuror agumo. Okay? Pada sino kumakinarahingan, hai orang-orangnya yang kudus. Harap mo tanda ilo. Okay? Intahan na po dati nga, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Rati na po lagi, sakira na po, kudus, kapasyon dati, ihati na po nga, modasik kinarahingan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Ngano po lo, hurayot akuri, ino po orang-orang yang kudus, nga takut akan Tuhan. Atau kano po moda si kinarahingan, ihati na po makan ikaw orang kudus. Tu naritan dahil adat, ino po yung moda si kinarahingan adalah orang-orang kudus. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang kudus. Jadi orang kudus kano po moda si kinarahingan. Hormat to kinarahingan. Apusaw to kinarahingan. Atau kano po apusaw kinarahingan. Akan ke orang kudus tak kok. Puji Tuhan tuh orang kudus ngai to kok. Mantadet koin sama kan datik kumakin rohingan tamangan to kinorohingan. Ino poy dit sa depon kanihab nga susuaya tadung ay. Ilon pa di lagi ano po sanong kailan mo di tadung kailan mo hilam mato. Iya di rumah tu lagi. Mia gala dati bo. Ako na po kano borsiaran, ako na kakita gi. Iyo kayo, ako na pamintang, ako rito ko na. Ino pa ikanihab nga. Agu mo umantad dat hitig group to ko. Nakano miyang paedit. Panambarasan di Pasar Esenchong, Karay Torogon. Secara jujur, puji Tuhan, tu iho na pom ako ikaw kita rogon. Syukur ako na tu ako kita. Guntalaw gya ki. Haro nagimorit-ngorit nga. May tingaw. Tok pakudong kong. Ay 52 tahun. Takan 25 tahun ki. Tingaw nagimorit-ngorit. Modasi tak maning kulupot po dong atuang ki. Labi po di dong atuang paingangi siro gano mintang dia. Tok. Syukur na to ata kok kakita ki. No kasya di kanihab ino po hi kakita rogon. Kada to kok kondos kamu ti di Pasar Esenchong. Boleh jadi do ino po hi kakita rogon nga inting-intingan na di rogon ni. Jadi si kapay na kamat I will go. Bortobat kumakin rohingan. Boleh jadi kita udah dirigan ay. Bortobati sila nga si tanga ni sila bakal dirogan ki. Inting-intingan to kano mahantad dirogan. Mantad di ko susu. Jadi secara pribadi puji Tuhan tu aku iko kita rogon itu. Kadang-kadang nga iho lagi mang kumin rogon-rogon. Iri masalah toko ti semua no ki. Toko kita rogon. Ihati omin rogon-rogon. Api anda pa yung pano nga. Harone ko boboyhon dati min rogon-rogon toko ki. Mantad ka pangintirungan da kinorohingan. Ino pa rogon nga. Kahanum mumang dati. Ingat may na dati intangay toko ni. Intangan to kong purimono na dati pangintirungan kinorohingan kumadati. Mantad ko pangintirungan na kinorohingan ino pa yarogan nga kanum may pagampuang dati. Ihati nagimin rogon-rogon ki. Ilo na pandit katitil dati ladilo. Akan na pa ka pangintirungan na kinorohingan ihati na patihom tok tambalot na rogon. Nga sebab dot
it harohit balas bintiin lo boh. Sebab da ihati na pom sebagai orang-orang kudus it moda sih da kinorohingan right na po nga tumanud da kinorohingan ilo na di ihati na po nga intirungan to ko. Sakiro na po anggota to kod gereja, anggota gereja to ko na po i gereja nga bertanggung jawab nga okon to kan po ka anggota gereja haro alasan di gereja dat lepas tangan tu ino pa itu hatu gulung nga anggota ka gereja na ko di ka isu angga kerajaan nga iyo dito ko warga negara ka itu ka warga negara na po masih tulungan na di ka dia nakadaftar kay silo ka. Hingga dia pengundian. Mengundi kan po nga tokom iso pia undi nga pusohon di musim mengundi. Kakuan po nga oh dia kita punya orang ka. Iati kinorohingan mantad ko iati na po orang-orang kudus di apantangi leboros kinorohingan. Modos siyom tumanud to ka kinorohingan. Tulunku ka kinorohingan, tulunku isiyo ka. Jadi haradi tuhat nga idat pengkuradi atumbayaan de kinorohingan nga kasahon hirogon ka. Agi apa yung panui separuh gi harogon at sampaping kinorohingan sampaping gi miya hawa-hawa badirit di mo. Mantad ko it aruhay to kanadid alakud akon nagi panatasan di rogon gi. Nga alakud ka naging nakapiya palagasan ka na diragan to doho nalo kasyo nga inagiit kumaano sumuano gi iri nagi panatasan to mo didi may galama dati kimpin kailan dati orang kuatisid ko gi nga ay umalumbala ito kay siyo ka umbalahan na may panonarita haro nandi boros-boros irdit nagidari nga haro nandi nga ngatok panatasan nun lagi nga kasuwangan na kapya dipati uli karena ayakin ta kana di tulun isipan nyo kong ta kana siya ka palagasan na di nga ino po hit ipintangaan yulo irini panatasan jadi irogon di nga ay lano pa siya miguyo tilo isiya nga man ata si panatasan to kay kadaw siya. Jadi puji Tuhan secara pribadi puji Tuhan tuh ay chat ako ditanak di siya di kasodok ang siyang puji Tuhan lebih hatu sa taon di Adventist sa hiti Sabah. Puji Tuhan indo usaha do kayo. Tu dondo nagi mati hek kombal. Dondo nagi hek koilo. Kapuriman paing kukuro na ko tumuguang pondogon ki. Lab talingo kagad ako dim tok hinsom mati rogon idi. Ipong dadarad ako siyo ki. Hinsom mati siyo. Hinsom kay hati ki. Mamumusaraw ako na minta lang apa isid alumis boleh jadi serius betul tak kay kakito da alawa gya dia pun ni wakan da tago to yat po tok ay lano matidiragan iri tulun nagid alawat kita dati nga agayat ako na apalagi siya kay mudali jadi kang kudit anak di pasar esinjang puji Tuhan salay de labid hatu sa taon dat SDA diti Sabah dondo nagihay kapurimandat secara pribadi koilo kapurimandat paing kukuron ako tit ralan dati da sumaporogan jadi
maga nga to kumuti do kauti nga ako'y mo non sogla isay na po do kayo it harohot kolobihan haro kaganon do ginawo agayo ginawo kud man to ko uhupay secara it komanda titungkap to kana tibo titungkap dati sebagai makikinong dusun ministry dot ino po hit asaro gaylo did jelas ka kaki jelas ka audio jelas ka video ka ang piro-piro na hit kung pa sila nga indo na gibor ki jelas ka jadi ay ino po di hit titungkap po kumadisiyo nga harapang hupandahay dot untuk kot alumis pun do kago ti kay si santo kad mo kinangotit pangkura sumaporogon agumo iti jamaat datid ang hagano ginawo onuan dahay hadia Pastor Esinchong mo'y itinupot usaha disiyo itanak daud mongin somok dati pangkurot tumogwang itirogon nga atarang atarang jadi pagangatan ko na pati tampinay nga ako mamanonsog hodiaan to kay siyod handphone do it acanggi jadi isay no po do ko agano ginawo harhot kolobihan man to kay siya hadiaan to kay siya handphone untuk streaming live pangkurot tumagwang gorogon iti no mati pagangatan ko ti jadi haran po hot ay kasanggupan kolobihan do kayo may to kay siya anuay hadia pagagangon to kay siya to ay siya pero ngo diti dusun ministry bo man to kay siya anong hadia disombo ino panda hipakinangahan dati nga alumis jadi puji Tuhan mantadat kaganon ginaw do ko terus terang ako lagi momoli to kod handphone untuk disiyo gunawon dot live streaming ay ang mahaliri ay korikotat 2,000 jadi sekiranya pod karo kaganan ginaw do ko milokod monderma melalui dot dusun ministry to kotibo ino ponday hadia iti nga isay do ko hinatamparuli milo no pom ay ino ponday hadia di nga pakirimon ko kumada ko iyo kayo hot lonti ko do ko sangulon man tatamparuli mo patahak may patahak gambaron tok aramay mo tigari hadia man tadat makikinong dusun jadi ino pa ikon ihab nga haros ang ulunat ay minanahak dot sumbangan maya dot account ko 50 ringgit jadi ino pa 50 ringgit hindi nga patimpunan kunad untuk kot pemoli hadiah kumali Pastor Esinchong secara pribadi iyo untung ako to harohi usaha dumigalid di soroho na datid 100 lebih tahun to kad hiti sabagi bayno to kad gid harot ti harohit seminar secara sukarila no borigi pengkuro mong gadorogon iho nga kapurimana kudtok minrogon-rogon iki ay lan na datid ay rogon orohian dat ay lani tirik-tirik disyo haron na ngay karay to pugay nga nukasya ay matidi obuli mo guys sawo do ano pa dadi do saro nga ina kapisawo no bo magad-tagad gay karuhang dati gi iri dadi pugayon ada no obintogod jadi iri na pagangatan ko kumadati mo ito ka na podit horogod budget 2,000 lah untuk disyo
hari itu sindi di nga sebagai penghargaan toko di kasiwatan usaha karena pa di tanak daw 68 tahun no boli ako nga kinatilo ko may panansag gisyod papaindalan iti ka asibok piya nga bersyukur na harap yahat isuang nga 2 jam dat kapag kapiyang payahay kumadi siya kangko jadi mano pa daw kayo titungkap pasar hejin chongom ay dakaw na pa telaan PM ko teko mano hinad group dakaw na pa telaan anuan takandat anuan ko na catatan dat ay titungkap dati kumadi siya mentok doho sendiri harati dia itina pa nga duo jadi iti man ko no patanudo kumadi siya jadi mana da ko lanti ko isay may papasarah di titungkap kumadi pasar esincong mila na pam suab ay laan na dati dat hari cadangan tinud isamanta may papasarah LDSan mana kamada ko aturo isahin na tamparuli kada pun da ditimpaluri tamparuli Oke, jadi kangko ditanagi siya oy maya ano kumatid dito nga dusun dot ako ata sapot dilo iti na pa kay sisan head isuanggat kay Armin susuwab nunuh na pod it gunaon ko nga dilo nga ay si doho kangko siya tongo lampung mikrofon laptop handphone mikrofon meja piya nga man tadi nga edit makikinangaw kangko tukom it no kagasyod di amazing ko no kasyod di jadi ilo na da ginawa ko lobo ako no pon damuho pom taysan ko nan dagi atok o gumu imakinangaw ako ni ko pasal ominator ganiri nga iyati nga harohyan ni makilad pa yung kukura hitit ralan dati da sumapor gon mo nakarikot tat 600 lobi imakinangaw dit kuniham jadi sekira pa monikid sabat harari nga puji Tuhan ada harap pa monikid sabat 1 jam no po haray pa yung kura tumugwang orogon nga sikaw to kanaki nakonsado na jadi natin sakira na pod okon ka pangintirungan pantamangan da kinorohingan kumadati laid to kana diragan na nano dot atiri kigerogon ki guntalaw to ko parikotan na pod diragan na tugarang to kasimpok to ko no labi pa did si gagad intalang isya pa yung ngangar nga mantadot titahak ko kinarahingan kumadati pantamangan di siya tokom yati no pa painghino to ko dondo isiriba paingigit nga ito ko kinarahingan puji Tuhan mantadot pantamangan kot tood no berbahagialah alumag na itulun mintirong mantadok kuasa da kinarahingan paing kukura to kad magano la pangintirungan yati na po nga modosi to ka kinarahingan iso na po tanda dat modosi tumano to ka kinarahingan nga kita adalah orang-orang kudus orang-orang kudus apantang to ko boras-boras kinarahingan oke tu tidak berkekurangan orang yang takut akan dia tidak berkekurangan pengkurang jadi kamu nilet tidak berkekurangan dari segi harta benda kekurangan to kati bagi tutang dati nga kaliling pinggang
Kahit atawa kaliling liyaw kago. Kakurangan to kayo di. Ay sa karita. Ay sa mutu. Ay sa bosikal po nga. Ay sa kakurangan ito di. Ay sa handphone. Kakurangan ito di. Ngayon na pumati di insama kayo kapiyagi. Nasusuh takat ti pumagunan. Pay langgay. Ay sa nunununo. Ay sa nunununo dati. Nga. Mantad ka berkat da kinarahingan. Gisobodon do. Tok ang pangkat to ko ki. Rasuk. Ang mahal. Ang mahal mo titi rasuk ko ti. Kumbalo ko kapanang kibaw boros di pasar esenchong ki. Mangilo ko na pod ang mahal rasuk ka mo. Udukutan no tilo kasyo. Kau udukot dia begini. Kau lapas dia. Nga di. Tokoy. Ay si udukot ki. Kayoon. May taka pamalin. Ay nad ang udukot kain nila kakadayan. Pamalin udukotan patila ilihan. Napatuman amura eri kasya. Ang mahal kan tidak titinakot sumandang tibo. Ang mahal kan tigi. Nga kada ako ndo ko pumulay garong at gumu na rasok. Naay mo makahit. Odi. Puji Tuhan mantadet ay kinasanong da kinarahingan. Mantadet pa'y langgay to ko ay sa nunununo gisambadan da asukup to kay. Ako naka asukup. Nakalabi ka sukup. Ako naka hararasok. Haragarong. No. Walay. Agayo. Walay nga haro. Handphone nga. Handphone pagya nga. Haro haro bosikol. Haro mutu. Haro karita. Ino pa'y ay sa karita. Haro pa katundo karita surong. Diri nga to. Sarahan daripada bobonuhat nunununuhat. Ay kanunununuhay. Jadi dari segi napod tidak berkekurangan atau bayaan aku dat ngono pa di dati posan diha ilat kahaharan pemagunan kiharo ngay takot di sebagai pananu da kinarahingan atau bayaan tako dat setakat to pemakan mo sukup to kay akurangan berkat kinarahingan kumadati. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Pananud da kinarahingan. Ino po 80-an. Ako mo bara si pastor dati dondog 80-an. Tu antakan no padi nga irin no kabora si titulundat man ko sa ritawa. Ino po 80-an. Ko haro anggota dati do mo boras lah. Tanah ko kupo nga kasaraw no. Kano pa dilo mo gisasarita ki. Anta kano pa di nga pastor sambuling itidhay. Kadit anggota pero no di gajik pastor ka. Anta kan 80-an lah. 80-an mati saritawan ko tiki. Ay ulam ay ko kata 1,000 kadit iso. Nga oy mayaan kuno lo pastor red. Yelo pia gaji ki. Asukupi boh ka. Haro korita haroy mutu sakayon ka. Suway nanda dendo gitu. Dendo na ato kay milak ka mo yan da milang ay gaya kusong deposit ta dendo mo. Nga antakan po di 80-an iya di na boros-boros si jamaat orang ko. Tulungan nagyakap kinarahingan hilo ka. Ya, pasar sambuling lajanin. Ino pa itulundat
ay osomok kumakinorengan nga tak kekurangan. Singa-singa muda kelaparan. Kamun pulo nga rogon na pulo ki. Rogon pinagalan nagyad rogon nila singa ilo mo. Singa-singa muda kelaparan. Tetapi ino pa itulundot magihum makinorohingan ay lo akurangan don nunupia ito sonong. Sesuatu pun yang baik, tidak kekurangan. Jadi ngono po matidi imbulayay kagulo ki ino pa'y kakurangan nga sayradet ato ko minsan mo kumakinarohingan. May to ko no pakiano kita tuntut may to ko sugato to ko na kinorohingan man tadilat Mazmur 34 ayat 8 hingga 10. Sugaton to ko isyo. Osomok to ko na po kumakinorohingan kalo nga ato ko akurangan. Rogon pia singa-singa muda meranah kelaparan. Kokuan po nga aiso di anuh di rogon dot mo'y pangimbayat. Tu insanan to ko na po nga osomok ogirot to kasuman di kumakinorohingan. Ay osado di kinaw ngayon dati di kaswaban na ba yun nga man kasari dati ki makiano po ijin do piro-piro minute la intangan na po dati tit ay tulisan nilat panulis iti pelajaran di bayan hurayan di siya tentang itit Mazmur 38 ayat 8 hingga 10 nga sayra na po osomok to ko kumakinorohingan iati na po tidak kekurangan suatu pun yang baik sakironod pagawayon dati longon dati tumaid o minsomok to ko kumakinorohingan ilo mati nga ilo dati na po commitment nga minsomok tumaid sumondi to ka kinorohingan ilo a komitmen dati atopot nagikuwasa kinorohingan nga sa kiro na pod inapohit tulo ni dim sumondi kumakinorohingan ay milo ompuongan to kana porogon tumano di seminar di Pasar Esenchongki isay lahawon to ko ito kay milod dalam nama Maiden Simon. Dalam nama Wendy Dawayan. Ay, milot yun di. Ngaran na di Yesus at bontugan dati ki. Miyampay di ngaran di Yesus. Kan ito kasumaporogan. Rogon piya nga, sapi dati. Jadi, ino pa nga dahilo nga sondi to kanuma kumakinorohingan. Omno kadilo kalumag na itulundat makintirong kumakinorohingan. Ilo o nga dati. Oy, lani dati kikuwasa kinorohingan. Nga minsamok to ka kumakinorohingan. Iriho nga to ka ki. Ay papakita dahilo dot Daud sendiri nga minamisunod kuma dati hali piad inopay singa-singa di agaras pamuloson nga haro nga inopay tulun-tulun magihom kinorohingan nga ato ko akurangan nuno na pait osom it osonong so kirot isuang ka kakanakanon nga ay patumbayan to kad miagal di Nabi Elia. Ilo na hit pigiginahoon dati. Yo sandiri nga siumbal ako nakapit yun di hoy. Haro di burung gagak ko may panahak diad takan nun. May panahak kot uwi. May panahak ko daging kadi lagi. Sedangkan da taso nagi
pitangaw-tangaw palanok ka muli. Tok. O puso, to kono ditaso, eh. Nga mani, madanda ditaso daw. Sige, manuhod, tanggaya no, minuli palanok ka na, no? Understudied, yati o anuan. Sa kira no pa tambo, gisambot tambo, lago may panahakatakan nun. Intano pa dati na Elia. Yati no pa tiyom. Ay binaras at ato kay ti akurangan na otopot kapyo. Nga no pagyahit. Karahyan dati ladi lagi. Yati na po nga. Agumuit. Pakyanuan to ko ba? Agumuit man to ko. Yati asan diri dat. Kahendak ka di daw malayo. Ilo. Kainginan dati. Ilo. Imamon say dati. Yati na po nga. Ompuang mantadidit. Kahaharan iti pamagunan. Iri kakuan dat agumuot. Apuas ginaw dati. Tu inupit pakyanuan ikarayan dati di nga dati ano. Iri mo said yati no pa miyagali dit osadu mantad ginarahingan kapurban to ay kinarahingan manahak ka. Ikarayan to ko tiada di ba. Jadi right na po kapangakan-ngakan kanto kay orikot na po panginggaritan ato kay tumongob tu ay laan datid miyagaldi Nabi Elia nga piyaraw ni kinarahingan dengan syarat inga no po dilo yati no po nga asamok to kumak kinarahingan sumundi tumaid to ko kasari kumadisyo ilo no nga dati labdilo okay? Jadi kung si ko mantadat kapisisan dati do kaswaban na bay no tadaw da suwab miyagal di aruru pelajaran dati suwab nga kaingat mantad gin lagi boros di kasinduol pelajaran dati da suwab mantadi di hom kung si ko da pinakinangahan dati miyampay ta ko pa di konsikan production moy dot asinondat kapi hakapurimanan ta kad suman di dok makinarahingan kay Magisusuay katapurimanan Toriri mo Datau sinjualan Kada katongo Haruson lihon Haruson lihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korongo mamorumi Ay soko irwan sinunong daw kadang ketono Yesus muson lihon Kusurot ako dinangaantakan kano misis at akad isang sambayang Koron ilaw kinarahingan isang kerajaan surga kung sikaw dot kaswaban da bayno kano kagwet magiyampay iswang kay sisaan da sumambayang kaswaban iti
kung sikaw man tadat pelajaran di noan dahay di bayan no insan po pupusaro dahay pangkuran ako kasanongan na kinarangan kumadahay o kano kami nanak na kapwasyon kanununuay mantok dahay nga ipantamang da agayo pansado yahay man tadat pagumbalan nagi puasa dorogon isuang nakapasindahay o gumuot kabaling kahangan o gumu nagiit tuumbal norogon dat may pagampuang kapasindahay mantadat pakianuan di piro-pirohat kambalutan dahay nga harapiro-pirot tanak nu anggota jamaat di mayon dorogon ompuong nga miyampay di kuasa nu meraha di Tuhan Yesus may naila uhupay dat may inopay rogon na may insamok dilo nga magidu kanu helo da sumap maya dit kogayoan ng aran pengkuro nagid iswang kapasendahay dabay no nga may nahay ahako isang manuno pohat pagindalanon dahay nga usamok yahay kumadiay ampunan na do sa dahay tinat sambayang dahay iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kay kung sikaw dat kinapagyampayan dati hinako po kung sikaw da sukungan da kayo isuang at kay sisan dati selamat minggu bekerja kapisanangan da tumaguang gat nuno na pakarajawan sorohon na dati monong kahuyan to kati ano mo tadaw nga ori ko to ko hari sabat kada to kono did ya huyan ako hoy ka ono mo tadaw dati do huyan hari sabat peluang dati min somok amurumikat kumakinoringan kada to kono did huyan ko piyo bahin ako po kapisanangan dong kasuabon kumada ko tensanan kapiruba to ko kasuabon da suab